Hello everyone, so welcome to my YouTube channel. Hanya helam so nonan mungkin vlog. Nggak tini ke simple menu nai, tini kani nonoi makna chicken leg piece kani nyaka nggak kisah ada gravy bebasa aluk tunggu. Nggak tini dak sajung sanai, kami kangka nanti video nunggu makna sin kagak pasti nih sorry beri karena hanya ini bagi po token paine mali ya plus sin loss kali bukai English সময় মই আঙ্গে কো করে নেক্সট টাইম সং ববে বড় ফাইনাই তা কিসি না ভিডিও মা সাও কিসা পাচিন বগে সুরি লাইজা জাদি বেলেকে সরি হাইমেং জাক আং আনি চ্যানেল বুদু জাক না যে মাছা তো জব লাইদি কে ফাইদি আনি চামুন স্টার্ট খাইছি ওনা লগি দङ সালাদ खिरा पाइतो मने के दङ सिम्पल मेन्यु तिनी हारि सिम्पल चाले एक अब कुस्तो Scratchy, sorry, kuno no ang bini brand sa kuno si kata. Ang masih ni ang mas nazar te mas tulog ito mo. Hey. Thọ kamu. Ang suwang tugaw. Leg piece. Nó tôi nhận là lấy thò muối leg piece bilang mana ya udah bisa semua Sao recipe ni video di mana ya sama ini magam pelan-pelan songa dari buat mie oat kuat tuh cekap kalian bisa dapat tuh sajin kalian perlu bagi kalian kerja magam udah recipe ni video di mana ya
tangka. Ano kanya sa nomor sosam. Mati pakai sosam. Sini musim tol kam. Ăn tôi được lấy chả. Các hàng hóa. Trên chicken cái tol kam. Masih pakai kita chicken saya masuk aja. Ada. Enggak ada pecah satu saja. Kita lihat dulu ya. Vâng. Pakai apa? Này mà nó musim Kristo lo kan. Vâng. Hôm nay video chăm này nó mua xuống, để cho comment cái sạch đi. Người ta chăm một này nó mua xuống, cái sắp này nó mua xuống cái comment cái sạch đi. Người ta nhớ là video sao tổng cái like, comment, share, and subscribe tap pogi. Người ta share được cái video này mana sah? Ya, tadi nanti pakai next video kita tuh boy nong bay hai mari finai ke tini joti asenung seteng jotono hor kaham tong mani jotono asenung jotono good night hor kaham.